RIB yafunze abakozi ba Ferwafa barimo na Kalisa Adolphe. Urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwafatanyije na polisi y'u Rwanda ruri gukora iperereza kuri bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, barimo Kalisa Adolphe wahoze ari umunyamabanga mukuru wayo. Ni mu itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 nyuma y'uko amakuru yari amaze iminsi avuga ko batawe muri yombi. Usibye Kalisa Adolphe, undi ukekwaho ibyaha bitandukanye birimo kunyereza umutungo, ruswa ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano ni Tuyisenge Eric. Uyu nguyu akaba ashinzwe ibikoresho by'ikipe y'igihugu Amavubi. RIB ivuga ko ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera muri Kicukiro. Iperereza naryo rikaba rikomeje gukora mu gihe dosiye ya Kalisa Adolphe yo yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. RIB irakomeza iburira abantu badakoresha ububasha bahabwa mu mwanya w'akazi barimo mu nyungu zabo bwite ndetse no kuko bihanwa n'amategeko. Kalisa Adolphe yari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yatawe muri yombi.